Ya to. Wah, yang baru nama. Juna Tunggu. Karena ni. Mana apa yang berarti? सांस्कृतिक बसाले Tunggu 2081 साल मंगसी 13 गते निसी ल्यागु बासुनी व पोलक सिनिगा थङ खुला फुंका जिसा थङ समापन जाको याना Tunggu दुला ठुगु समापन जाजो या थया लुपा यलो महानगरपालिका या उपमेयर हनुबम मण्डली सके बदादर ज्यू अध्यक्षङ जापु समाज यलया नयाँ बाजु विशेष पार्टी थाहा चाहिँ सन्तमान महजनज्यू अध्यक्षङ यलो महानगरपालिका उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समिति या सहसंयोजक नाप यलो महानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 या वडाचे नाप अग्निशालय प्लाया नयाँ बाजु चाहिँ राजेन्द्र महजनज्यू अध्यक्षङ ठुगु जाजो या जी प्ला नायो जी ज्ञान बाबु नापा जी वेको तमची प्लाया बासु ज्ञान बाबु महजनज्यू अध्यक्षङ ठुगु जाजो पुवन्ते नीति जी हरिबम गुरु जापु समाज याले गुरु नापा जी सा थन प्लाया गुरु सेनिकले लागि गुरु जादिमा बासु गुरु संजय महजन व ठुलो गुरु पसिस महजन नापा काइने प्लाया मे गुरु ज्ञान बाबु महजन नापा दासेच नादेवी ठीठी प्लाया नयाँ जोपी नामसे निकले नयाँ जोपी व सकल हरि बाबिंदा नापनापा जी काइने मंगाकला सांस्कृतिक कवया सकल पास्पी नापा जसन पुजाया पास्पी नापा जी मा काइने मंगाकला सकल दुजपी मा पुजाया सकल जपी नापा नामसे निकले सकल जपिंदा जोजलपा खाना बनाया नाचन दोंगो छिगो चाहिँ छिगो निवात धाबे छिगो बाजा काजा मौलिक संस्कृति नाप एकदमै धनी छिबी संस्कृति चाहिँ छिबी न्याउन चाहिँ नेपाली न्यानासुर राजा छि नेवादे नेपालते यो संस्कृति पनि राजा एकदमै छि धनी खत वे चाहिँ छि पुर्खा त्यसमा चाहिँ छि संरक्षण न्याना बियावंगु त नाच के जाप समाज जेले नयाँ बाजु त्यादिङ वेको पुन्छ अध्ययन यागुले 64 बाजा चाहिँ पुर्खा त्यसमा चाहिँ जिसा छलाव यात्नु खट आठौं या चाहिँ छिगो झिन्याउ ब्याग बाजा मरे हुँला अचम्म त्यो हो कुनै थियो चाहिँ जिसा चाहिँ एकदम वाजाका इले बिले जिसा चाहिँ टाइमले जिसा ठुगु बाजा गाजा जिसा हस्तान्तरण छिगो युवा पिढी जि मस्त चाहिँ हस्तान्तरण यहाँ यात्नु जुल ठुगु हस्तान्तरण याका प्राजक्नु सक्कसियो चाहिँ हपाटी ब नाप्नप यल महानगरपालिका या मु ग्वाली व ठीठी समाज संस्था या पाठ्य चाहिँ ग्वालियाना जिसा ठगागु जिसा जागो याकाउनी ठुगु जिसा सक्षम सिउ जुल खला जिसा नाचा जि थोया मुपा मंजिल सके बजा जुलङ त्यहाँ देउवा आथिको संस्कृति मकाउना थियो संस्कृति चाहिँ कस्तो नाम छ आर्थिक न चाहिँ उन्नति जनामा थियो चाहिँ गर्न जुन सल्लाह सुझाव दिएर यो कथा चाहिँ छिगु नेपालले इले बिले खोज्या जको यो बच्चे छिगु चाहिँ यो हुनमा चाहिँ वंगु बच्चे तिमेसेका देवी सुक्षी चाहिँ बासुरी व ढोलसेका देवी सकल प्रोत्साहित पछि साथी त हौसला दिएको लागि जिसा सम्पदा संरक्षण समिति सहसंयोजक नबुझ्वा यला माहरु उपमा साथमा जोगा वेकअप सो इनाबिना चना वेकअप हौसला लागि जिमसा चाहिँ आयु वर्ष चाहिँ गोर्खामा छिगो चाहिँ बुङ्जा जात्रा दुगो जुल यो बुङ्जा जात्रा सांस्कृतिक भ्रमण रूपमा अवगमन नभए चाहिँ भ्रमण यागु चाहिँ जिसा बजेट जिसा चाहिँ नगरपालिका जिसा दुचाक्यो जुल आयु वर्ष फलसका वेकअप चाहिँ वो बजेट जस्ता चाहिँ विनियोजन जनाबे थियो जी आसँग कया छन् नबनब छिगो पाले छिगो था एकदमै ज्यासियो देव सकल चाहिँ त्यसमा ध्यान यात्रु इले जिसा जिउ आर्थिक उन्नति लागि आयु वर्ष छिगो सला ज्याछौ कता सीधा पाले नसकोसा जिउ नेवा नसकोसा उमा जिउ चाहिँ इन्टेन्जिबल हेरिटेज लागु त्या कसैले चाहिँ आयु वर्ष चाहिँ नसके समर्थ जना चाहिँ छिगो छेका पछि चाहिँ त्यसो व्यवसाय रूपमा चाहिँ पर्यटन विकास किसिममा चाहिँ जस्तै क्याफे यो चाहिँ जुन रेस्टुरेन्ट डेभलपमेन्ट आउनु चाहिँ सला ज्या चाहिँ
फलसा क्या चाहिँ आयो सला देखा चाहिँ नि निवेदन क्या नगरपालिका निवेदन तल क्या भाषा रेकपिन छ चाहिँ सो यही दिउन जेसा फलसा क्या चाहिँ नप्नप छिगु थुगु बाजा सिनिगु छोले चाहिँ मिसन त लगभग 23 जना दु दियो खासा मिस त झिङचामा नप्रेना चाहिँ 41 जवान चाहिँ छिगु संस्कृति चाहिँ नि सेने फुगु छ नप्नपजी तो ज्याजो चिसो लिबान दुंगो ज्या ताखा मेयासी फुगु ज्याजोले जुन सांस्कृतिक सेले ज्याजोले खंकन मखन ग्वालेना देवी नप्नप ओगो ज्याजो इले समय बजी इले बिले जाने समय बजी व्यवस्था हौसला बिगो कथा समय बजी व्यवस्था यहाँ देवी अनिल महाजन श्याम कृष्ण महाजन सानुलाल महाजन व श्री माथि बचत कोष कायने टोल विकास संस्था कायने आयो नामसिंह खलायात युको सुधा बियाचना जिनी सांस्कृतिक कयो नप्नप कायदे मंका खला पाके उले तासे थौ चाहिँ थुगु ज्याजो अन्तिम काफा जुइङको ज्या चाहिँ खिमी जसना गोदो भेन ने मानो ज्या चाहिँ लास्टमा चाहिँ सकल हने पबिन्दा सुधा विषय चाहिँ जुगु थो का यो जो थमा पचाको से थौ ज्याजो पचाको सभा विसर्जन जुगु जानकारी सुधा